Le project ekwakhiwa kwalesakhiwo semajelele kuyilot 1 nelot 2 sithethe inyanga letilishumi nakubili. Lesakhiwo besentiwa yiRoot Civils kanye ne-JNE Construction. Namhla indvuna yetemtsetfo netindzaba temtsetfo sisekelo Pholile Shakantu uvakashele lesakhiwo lapho ke acale ngekuhamba abuketa. Siyajabula ke nasikuthi eSwatini nayo seyivele ingenile singene kahle Commissioner General ngalo 2022 besigijimela lokho ukuthi akushaye 2022 nathi sikubalwe kulaba fulfillile ivision yengwenyama ukuthi ne-correctional services nayo ifulfillile ivision yengwenyama ukuthi 2022 sesine first world infrastructure or first world prison. Siyakubonga kakhulu sikhuthaza bayethe kuloko bayethe phakathi siphinde sibonge futhi ke ne-team Commissioner General i-team yakho lebe kumiyona i-overseer lo msebenzi nani uqala nami nje bengithi Nkosi yami manje ukuphele within time ngoba imisebenzi lemikhulu yokhanza kusithatha isikhathi lesithe ngicela ukubonga nonke i-team yanga correctional services lebe kuyona isebenta iwuphusha lo msebenzi uthi nani nende umsebenzi lomuhle kakhulu nemedia uthi bekhona namuhla to come and witness this on our behalf nginiso lemaswati ukuthi from what you produced today emaswati sekatawukhona kubona ukuthi emajele kangwane sekakuleli izinga leli ngiyathi besinenkinga ye-overcrowding for many years. Ngiyathemba Commissioner General ukuthi emva kwaloko ngisho into 6 kusukela kuleli viki lelitako batawuqala bangena selifana nalo itolo bokhanza ugcela ama consultant ahamba netimali kanti mhlambe njani lapha minister bangihamba kuhulumende lapha nama officers ahulumende lawa latinikele lo msebenzi sasenjetwa at no cost kude nje isikhathi micro sobhadalwa bo fuel kubhadalwa kana. Sihlalo wa micro project Sibusiso Mbingu uchaze ngalesakhiwo etindzabeni eMaswati Channel kubika noNhlanhla Thwala ngekumathapha.